درود دوستان گرامی، هموطنان عزیز، بینندگان آسیا پلوس. گزارش امروز ما از اطراف فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه، از وضع مسافران که قرار بود یک هفته و حتی پیشتر به روسیه سفر کنند و درباره انتظاری های آنها و درباره آنکه چگونه عین حال این مسافران انتظاری میکشند و در اینجا به سر میبرند. خب عین حال من قرار دارم در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه. اطراف این فرودگاه طول چند روز می شود که انا همین گونه سیرادم است. این نفران مسافران شرکت های هواپیمایی روسی هستند که ریس های آنها، پرواز های آنها قطع یا به تأخیر گذاشته شد و آنها نمیتوانند حتی همه اینها چیپته دارند و نمیتوانند به ریس های خود سفر کنند. خب چون که میبینیم اطراف ترمینال بین المللی شهر دوشنبه، فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه خیلی سرادم است. آدمان از انتظاری زیاد قسمتی در نزد فرودگاه مسکون شدند و انتظار خطسیرهای خود هستند که هر بار به تأخیر مانده می شود و این نفران دوباره و چند باره سرگردان می شوند. خب السلام علیکم اکا جان، روز شما بخیر. من ژورنالیست از آسیا پلوس، یک صحبت میکنیم. خب اکا جان، شما باید کدام ریس قطعی می رفتین و چند قشید که اینجا انتظارین؟ یک لحظه. خب من خدا میقطعم. خب مرحمت اکا جان، نام نصبتون و باید کی می رفتین شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من عبدالغفار ای چیزلای 11 ما در همین ایرپورت اومده فرودگاه رفته آمده هستیم. من ای نوحه قبودیان. خب اینا امروز پنجم بار میشود که ما میایم همینجا با فیرود میکنن، همه جمع شه میایم با ریس معین نمیشوند، با گشته میریم. هر یک اومدن رفتن ما 150-200 سومون رسخود داره. بلیت شما با چند سوم خریده بودید؟ 9,500. از کجا پول آوردید که بلیت خریدید؟ پول قرض، این پول قرض. ای برادران مقصد روسیه ای همینجا بودگی و همه 1000 سوم 2000 هم خیلی جمع کرد در 9,500 در بعد از آوردن بلیت گرفتیم. تا حال مقصد پرواز نشده. طول چند روز شد که انتظارین؟ اینا امروز ای 11 تا 18 اینا یک هفته زیاد شد. خب چند سال دیگه صرف کردیم برای بود و باش در دوشنبه؟ اینا 9 تا بلیت گرفتیم، از 10 گذشت. اونجا 11 در رفته است. برای چی که نوحه قبودیان و یای اینا 5 بار شد اومده رفتنیم و 600-700 سوم اونجا زور چیکده است. پلوس اینجا اینم یک عبید میکنیم، خو یک اجور میکنیم 60-70 سومون میشود. درخواست شما از مقامات، از راهبریت کشور شاید یگان درخواست دارید، یگان پیشنهاد دارید برای رفع همین مشکلی؟ درخواست ما همینه که مقصد همین مردم خودش به همه معلومه. خیلی یک نماینده، یک آدم مقصد کلون مردم یک جا میکرد، یک رسخوداشون هم مثال وای میکرد. همه اکثریت این مقصد مال فروختگیان، از بانک گرفتگیان. یگان چی اینا اینجا میای زنگ میزنی نماینده. کدام شهر باید میرفتین؟ کازان. اینا رسیمو 2090 سیورنی ویتر. مقصد یگان معلومات نیست درباره همین. نمایندهشون پیشتون برآمده گفته که میشود یا نمیشود؟ نماینده در همین طول اینا یک هفته 2 مراتب همجا پیدا شد. گفت انشالله اجداد میکنه میشود همش همین وای وعدای به اساس مثلا همینجا وای میکنه و میره یک سپاکوینی مینه آدم را با مردم مقصد هم گفت یوای دا اجداد میکنن. شما باوری داره یا که بلیتتون هم باوری نیست. اینا امروز من در وای بودم قبودیان بودم، امروز زنگ زدن از جایی که ما بلیت خریدگیم گفتن که
вай бегоҳ ҳаматон аэропорта ҷамъ шин соати 4 саҳар регистратсиятон 8 мепара. Ина ҳозир омадем дар вай табло ягон чӣ нест. ҳолиам умеди парвоз дорем? умед нест, умеди парвоз нест. Ина ҳозир ман фикри хаёли ман ина охирон шад ки то саҳар ждат мекунам. саҳарда ягон чӣ нашид, рафта маҷбурам билет аздава кунам. Дигар надорам сумзанг ҳар рӯз ман инҷа биём бирам. имконияти инҷа истодан нест. Не инҷа нест. бадод намерасад. шумо ҳам ҳамин раис аст? мо ин инҷа чӣ хеле одамо дида истоде, на ин ки як казана инҷа Петер ҳаст мисол. ҳамун ина ҳамун самолёт со перм ҳаста. Ина як самолёт мо 480 нафар намедонем чӣ хели самолёте. Не, як казан ходи 480 нафар. Ҳо. Ина ҳам хеле он боша. шумо чанд рӯз шид ки иҷаем? мо ҳами числа 11 имрӯз 8. як ҷо казан. як билет, як ҷо гирифтагӣ, як шаҳр мепарем. хуб, пешниҳодтон барои рафъи ҳамин мушкилӣ чия? чӣ бояд ҳар кард ки пешниҳод ҳал кунан. ай дасти мо чӣ меям? мера як пеш як нафараш мақсад пешниҳод менам гапора мезанӣ. ин мо намедонем. мо дар информатсияша мо шумо да мегем. намедонӣ ки дар жале инҷа дар назди аэропорт дар болои сабзазор шишен шуморо аз маъмурияти аэропорт чӣ нагуфта? ягон кас ягон чӣ намега. намега ту гиҷода мешинед чӣ кун болои кафел дай, болои симент дай, болои сабза дай. ина пилотон чандташ монда ягон? пилот нест охирон ҷамъ ҳам бидиша ча ин ҳам ҳозир ҳамин рӯз гарантия хурдемаш ходем бояд бона 80 сум дода ҳар ягон инсон умад бире духтар бигза я бори духтар гизасем барои ин ҳамин 74 соат срок дураст сӯхтамон шеш. ин имрӯз рафтем богузаштем моли чун ҳама ҷо дар табел ҳама ҷо бурма истода немсо казан иҷош нест. намедонам ваъда мекунам соат мегзара ҳеч ка ба дод нареса чӣ ним рӯз меша як ғалоғал мекунанд мардум бетоқат уже мақсад ҳама уже аса вайрон шидаги охи як ҳафташи якташ меояд спокойно менам мега соати 8 фалон бегаи мепари спокойно 8 мешад то 8 ҳеч мегзара бо ҳам хеле нам та ҳафта тул бурда рафта ист. раҳмат калом акаҷон, мо бовар дорем ки ба зудӣ мушкилӣ ҳал мешавад. мо мақсади мо нест иҷа ҷанҷол ҷа тӯша. мо мақсад ки биён охир ҳам билета гирифтиян пула гирифтиян билет додиян мо мақсад биё ҳамина ҳал кунад. шумо муҳоҷирати меҳнатӣ меред охир кор кунед. бале бале ҳамина мақсад ҳал кунанд охир хай морам бекор нест охир ҳозир дар ин шароит медонед худо я пул я хез бечора банк гирифта хелш гов фурӯхта хелш мошин фурӯхтааст. хай ҳамина намедонам охир баки меояд. раҳмат калон акаҷон ба шумо. умедворем ки мушкилӣ ба зудӣ бартараф шавад ва шумо битонем ки ба ҷои даркоритон сафар кунед. خب دوستان گرامی همچنانه که مسافران خطسیرها به ما گفتند بعضی از آنها از سنه 11 این ماه تا به حال از سنه 11 این ماه تا به حال انتظار پروازهای خود هستند و هر مرتبه پروازهای آنها در تابلو پیدا می شود و بعداً به تأخیر می افتد یا اینکه منع می شود یا اینکه از تابلو گم می شود. خب همین گونه در نزد فرودگاه دوشنبه زنان و کودکان زیاد هم به نظر می رسند که مخصوصا برای آنها شاید انتظاری در مرا دعوت میکنند که بیایید با ما صحبت کنید. یک گروهی از آدما که در او طرف سبزه شتگیان. خب سلام علیکم اکاجان. آرام اکاجان. آرام. خب چند روزی که رئیسونش داده؟ спокойно. 11 مای. این روز 8 روز میشه از اکا. اکا مالا بلیت نیست. میره میبینم 3 روز شد. من خدا میکپم شما گفت. نیم داجه سردین کنم نه سردین نمیشه. اکاجان. کدام شرکت بلیت گرفتی؟ چند سوم بلیت گرفتی؟ 9300 برای ایجا بده باشتون چند سوم صرف کردین؟ خیلی زیاد 350 سوم راسخود کردیم اکا. امید دارین که میپرین؟ نمیدونم. این هم پد واپروس است. پگاه ساعت 4 با ماندگی نمیدونم. پد واپروس. چی درخواست دارین یگانه حکومت؟ درخواست چی؟ درخواست وای نداریم.
چی میگم بلیت هم نیست که بلیجایش بخریم بریم اکا. رحمت کلام اکا جان. سلامت باش. خب هم صحبت نوبتی ما بود که از زیاد انتظار ماندنش در نزد فرودگاه صحبت میکرد. خب او میگفت که با ارزش بیش از 9000 سامانی بلیت خریده است، اما چندین بار است که پرواز آنها به تخت چون مشکل دیگر. خب السلام علیکم اکا جان، شما خواهش دارین یک صحبت کنیم؟ خب سلام علیکم اکا جان، شما خواهش دارین که یک صحبت کنیم؟ ما در پخش مستقیم آژانس اطلاعاتی آسیا پلاس. به نظر می رسد که نفرانی که در اینجا مدت مدید انتظار ماندن خیلی عصبانی هستند و نه همیشه خواهشی صحبت کردن دارند، اصلا خواهشی با هیچ کس صحبت کردن ندارند و امید و باوری آنها خیلی کاهش یافته از طول این مدت انتظاری. و هنگامی که با چندی از آنها من پیشنهاد کردم که با من صحبت کنند در این موضوع، میگفتند که دیگر نه به رسانه ها و نه به مقامات کشور باور ندارند، زیرا آنها بیش از یک هفته می شود که انتظار هستند و مشکل آنها همان به تغییر، وضعیت آنها به تغییر باقی مانده است. خب یادرس میشیم که در تاجیکستان پروازهای دائمی برقرار شدند و چندی از شرکت‌های هوایی روسی و تاجیکی اجازه‌نامه پرواز را گرفتند، اما زمانی که آنها چیپته‌های خود را به مشتریان فروختند، خب مقامات کشور تاجیک آنها را از حق پرواز را برای آنها محدود کرد و همین گونه خط سیر آنها تمدید می شود، روز از روز تمدید می شود و این حالت به سرگردانی و زیاد شدن شمار آدم ها در نزد فرودگاه آورده رسانیده است. خب در نزد توقفگاه فرودگاه قرار داریم و این جا هم پر از مسافر است که در کرسی های انتظاری و در زمین حتی شیشته خط انتظاری میکشند و خب شرط پرواز همین گونه است که مهاجران با ارزش 9 یا حتی 12,000 بلیت میخرند از شرکت های روسی و پیش از پرواز از معاینه طبی میگذرند و تشخیص مثبت موجودیت ویروس کرونا را میگیرند که آنها در حقیقت به ویروس کرونا گرفتار نیستند. یعنی این گواهینامه های دکتر را میگیرند که مهلت خیلی کوتاه دارد، 2-3 روز مهلت دارد و بازم وقتی که پرواز تمدید می شود آنها مجبورند که دوباره و 3 باره این گواهینامه ها را از بیمارخانه بگیرند. خب این حال ما میریم با دوام میتیم صحبت مونه و میریم با طرف بالا. خب همین گونه اطراف ترمینال شهر دوشنبه سرادم است و زمانی آمدن من یک گروه آدم را دیدم که در باغی که کنار همین فرودگاه هست کورپچه پرفتگن و از کجای یگان چیزی یافته، یک گلیم، یک انجام های یافتن در اونجا موندن و در همونجا تقریبا که زندگی میکنن و وقتی که با اونا صحبت میکردم، خب این هم یک گروه انتظاری پرواز هستن که
шояд бо эҳтимоли зиёд рейси онҳо ҳам таъхир шудааст. хоб ва як гурӯҳи дигар дар назди боғи ки дар назди фурудгоҳ қарор дорад шишта ва интизори рейсҳои худ ҳастанд ва наметавонанд парвоз кунанд. ассалому алайкум, рӯзи шумо бахайр. ман хабарнигор аз оҷонси Asia-Plus. хоҳиш дорем ки як суҳбат кунем ака дар бораи рейсҳо. шумо кай омаден акаҷон? ин ягон бор парвозҳои шумо таъхир нашудааст. ин кадом ширкат аст ака? ютер. аз ширкати ютер ягон парвоз ба таъхир монда шудагӣ нест. охе омаден ва ҳозир қарор аст ки парвоз кунед. муваффақият ба шумо акаҷон. хоб ин ҳам вазъият дар боғи назди фурудгоҳ. хоб ва инам одамое ки интизори рейсҳошон ҳастанд. ассалому алайкум акаҷон, рӯзи шумо бахайр. ман хабарнигор аз оҷонси Asia-Plus дар пахши мустақим қарор дорем. якчанд савол метавонам ба шумо? хоб акаҷон, метавонед ҳатто нахелен, хеле хоб суҳбат кунед. хоб чанд муддат шид ки парвозотон интизорен? кадом хатсайр хати бояд мерафтен? аз числа 11 северни ветер. ба куҷо? ба Казан. то ҳозир ягон маълумот нест. ирӯз фардо гуфта штем мегӯяд. خب این ادیال از کجا آوردین؟ برای ما جالب است که شما قطعا ادیال آورده بودین. ادیال از کس که نه آوردن امروز. خب از این پیش در همینجا شبتانه روز میکنین چیکار میکنین؟ تو هم ما در بیرون خوابیم. خب در دوشنبه یگان نزدیک یگان کس نداریم. نویای وحشی نمیره دور نمیره یون بوش. یگان سمام نداریم که راپلیک نمیبریم. خب فهمو. ай намояндаҳои ширкат назди шумо ягон кас омад ва гуфта ки яъни парвоз мешава ё намешава? мешавад. як ҳафта шид ки мешавад. мегав ҳеҷ ҷой нест ки бишава. ирӯз пагав ирӯз пагав. ҳолиам бовар дорем ки ба ваъдаҳое ки метавонем? хай чо кунем дига ягон чиз нест. ака шумо билета чанд сум харида будед? билета 8800 баъзеаш 9800 ҳар хел гирифтагӣ. аз куҷо пул овардем ки ай банк қарз гирифтагӣ. дар русия чикор мекунем? дар россия стройка козираша кубрем кучи гап мешавад. ҷои кор дорен дар уҷа ҳозир ки мерем? ҷои кор акам сарҳои рафтесем яке мешава худо гуфта рафтесем. чанд фарзанд дорен ака? сета шигирифтдо. шумо сета? шумо панҷ. шумо наздиктар меоен акаҷон ки мо овозтон ахшрӯ бишнавем? шумо панҷ фарзанд дорен. чанд писар чанд духтар? ду писар се духтарча. дар хона чанд кас кор мекунад ака? ҳеҷ ки ҳами оилам тамом. худтона? хоб дар русия чӣ кор мекунед акаҷон? стройка. кортон чи аст? спецтон? спец ҳами шикар тор шипа кило федем кор. хоб пули билета аз куҷо оварден шумо? аз куҷо хай мара бачаҳо ёрдам кардаам су. муҳоҷиро ё ки? муҳоҷиро. ин додар май банк гирифтагия. хайнам қиин аёки. як ҳафтае ки дар иҷа ин чанд сум расход кардем барои будубош да ҳамиҷа? 500 сомон расход кардем. раҳ пули қатӣ. ҳами як рӯзда 30 сум, 35, 40 сум эконом қатӣ. шумо гуфтен як ҳафта шид. шумо идам баъд да ҳамиҷа гузаронед? рӯзи идами дуруд рафтем. ин ҳамҷа гаштем. фаҳмо. хоб аз мақомоти кишвар, аз роҳбарияти агентии алоқаи ҳавоӣ, аз роҳбарияти ширкати северни ветер гуфтен? хоб аз мақомоти дахлдори кишвар ягон дархост пешниҳод дорем барои ҳамин проблема ҳал шудан? ҳамин шаб рӯза шумо ба чӣ ниёз дорем? хай худо мегем бар вақта ҳуй кина барем тамом. ҳозир шумо да чӣ дар корай? ай фақат ҳуй кина тамом. раҳа анами қа илтимос мекунем тамом. хоб намояндаи ширкат ба шумо чӣ гуфтанд? чӣ ки чӣ намекунанд? ҳамин шаб омадан гуфтанд ки пага аниқ мерем. имрӯз рафтем бо коид гузаштем омадем. хай коида бепул кардан як бор сӯхт. димборо ҳақиқатан бепул кардан.
ولی هم هوی نشده نمیدونم اگر سر وعده کردیم یگان خیلی کمک در اینجا نیاز داره یگان خیلی یگان چی در کارتون است خیلی تو اینا دستیم که شرایط مورا دیگه چی بگی هیچ نیست این خوردن یگان نیست او نزدیکتر بیاین اکاجان اکاجان نزدیکتر میاین التماس نزدیکتر میاین اکاجان خب کی به شما چی آورد در این وقتی که یک هفته ای که در اینجا بودین نشاو گامبورگر کولا آوردن ساعت 12 ملیسا آورده تقسیم کردن گفت که ایامی شرکت شما را واقعا آورده خب سیر کردیم بعد خیلی خود تو میدونی سیر کردیم گامبورگرای تاجیکی بودن یا که همونی که در داخل هواپیما میتن خیلی گامبورگرای نرمال ساز بدن آخه میشه شگر همش دام شگر دیگر روزاش در کجا خروک تیار میکن میخوریم یگم چای مغازین میگیریم میخریم تمام موضوع پولمون تمام شده زیراش رد کیسه فهمم خب اگر پیشنهاد یگان درخواست داشته باشین از طریق رسانه ما میتونین مراجعت کنیم به ما هم درخواست داریم که راه هوایی کنه بریم ما با هم جو مکان هستیم کار کنیم بانک که محکم کنیم دیگه یگم درخواست نداریم خب رحمت کنم که با شما زنده باشین تشکر زیاد به شما خدا کنه که تیزتر بله خدا کنه که تیزتر پروازتون برقرار شوه و شما بتونین پرواز کنین رحمت کنم خب دوستان عزیز همین گونه نفرانی که تقریبا به جای زیست موندن و طول یک هفته میشد در باغ کنار فرودگاه شهر دوشنبه تقریبا بگیم زندگی میکنند زیادن در این باغ ما به اون قسمت نشان میتونم شما در که عائله ها و نفرانی هستن که با زن و فرزنداشون که من حاضر به خودم اجازه نمیتونم که پیش برم و آرامی اونا را خلالدار کنم ولیکن همین گونه گروه ها زیادن و همه آنها منتظر برقرار شدن پروازها هستند السلام علیکم اکا جان اجازت هست که با شما صحبت کنیم مایلش سلام علیکم اکا جان اجازت هست که با شما یک صحبت کنیم کوتاه خب ما میخواستیم فهمیم که شما چند قشید که پروازتون انتظارین درست شد درست کدام شرکت قطعی باید پرواز میکنین کجا پیتر میرفتیم نه سیور قطعی سیورنی ویتر سیورنی ویتر اکا جان شما بلیت چند قدر خریدین از کجا پول آوردین برای بلیت بلیت هم شرطوس خریدگی 8600 گرفتگی 8600 سومانی خب از کجا برای این بلیت پول آوردید خیلی گو مول داریم میفروشی و شنو بلیت میخرید دیگه چی لوجای یا بلیت گرفتم 11 پیش از کرونا ویروس راسیا اومم 2500 خریدم 11 مو در خونم ایستاد با او را آوردم زداوت کم با 8000 یکی نرخی بلیت خیز 8600 خریدم خب فهمم شما مجبورین که راسیا روین اوه دیگه ایلوج ندارم آخه در روز چیکار میکنین در روز هم سترویکا کار میکنم خب در عائلتون در چند نفر کار میکنن در عائله هم من قطعی زنم اینا نو یا 10 سال فرزند نبود اینا که یا 4 ماشین فرزنددار شدن خب فهمم رحمت کنم یگانه نفری که عائله را تامین میکنه شما این اوه همون کنجای خونم نومم کنجای اکای کنجا اوه خب اکای کنجا ما به شما موفقیت آرزو میکنیم خدا کنه که پروازهای شما تیز برقرار شود و شما بتونید که به جای دل خودتون پرواز کنید عزیز خب در اینجا چقدر میگذره زندگی دو روز باز خیلی دیگه چیکار کنیم هم خیلی زندگی کم ترک درباره زندگی که در اینجا داریم نقل کنید وقتتون چقدر میگذرونین در کجا خوراک میخورین در کجا مثلا حاجت خانه میرین برای جالبه اینجا مردم میخواد دونه وضعیت شما را در پخش مستقیم تمام دنیا تماشا داره دکا جان آخه گفت معقول اگه جا در ایرپورت بره دیگه داخل ایرپورت شما رو نموندن نه موندن هم جدا موندن هم درون ایرپورت میریم خب در اینجا زندگی چخله دکا جان روزاتون چخل میگذره خیلی که توقت کردیم دیگه چویلوش توقت او اوقات از کجا دسترس میکنین میخرین هم میریم میخریم دیگه ایلوش نیست سون میخریم
муддате ки дар иҷа мондем чанд пул барои ҳамин хӯрока ва ҷоизи бидубош сарф кардем? тай 300 сум расход кардем, да. шумо ташхиси коронавирусро гузаштед? гузаштем, бо ина ҳозир бо дием бора рафтан. Уна бачаҳода коғаз ма додам, худам нарафтам, маҷбур шудам да дига кас додам. او میکنم یا اینا و خودت هم نرایی یا اون کسبتی میشود آخه نمیدونم که باید هم خشوا ده که دیگه علاج نیست که دیگه این قد چیزا رو کی نگم نگن دا کی میپرتوی میره فهمو این سومکوی امروتونه نه چند نفرین شما همگی 10 کس هستیم ده 10 کس از کدام ناحیه گفتین آقا جان شهرتوز ناحیه شهرتوز بچه‌ها از دکتر رفتن برای تشخیص کرونا گرفتن دوباره یا دیم بورا اینا یا با چند خورده یا 150 سوم در خورغان سپردم یا 150 سوم با این اکر نمیدونم دیم بورش ندیدم دروغ گفتن نمیتونم فهمو باز این اکر بچه بیایه اگه 10 منوت 20 منوت پس بعد انیقش هم میفهمه ولی اگر ولی همون هم بتیا ولی 8 15 ده سامالیوت های اسپید منم یا نه اکر آقا جان این نماینده شرکت اون کس پیش اومد فهموند وضعیت چی پگای رفتیم آفیس شو جنجال پاره روز اونجا جنجال اونجا رفتیم جنجال آخر خیرت امروز یک سامالیوت پرید سال دلمو در جوش غلطید این آواز در تابلو یک 2 ساعت شد 2 ساعت 3 ساعت شد امی پیتر میپرگو سال در خدمت اومد سامالیوت که پرید کدام وای بود سامونه وای نمیدونم او یکم سامالیوت اینجا پریدک امی سیور ویتر میگن امی بود یک تا پرید دیگه دلمو در جوش غلط نماینده شرکت میگه که میشه پرواز میشه گفتن اکو آخرون مرتبه میده اومد گفت بعد اونجا کاغذ زد در چی اگر خوجاینای وокзал نموندن در درون زدن در بیرون زد هم دو هم آدما باور نکردن نه که با خودش اومد اینجا یا سامالیوت پرید بعد چی شد رقم رئیستون چند بود که دوشنبه پیتر ایمو نه ایمو قرغان پیتر بود ادمینیت کردن دوشنبه اکو پیتر شما قرغان دا چند انتظار شدین پروازتون ما 11 هم نوپگادی شدیم ده ای سنه 11 هم شما 2 روز باز در دوشنبه فقط انتظار از این پیش 3 روز 4 روز دیگر در بختر نه در بختر 1 روز بودیم تمام 1 روز بودین در بختر خب با بعد دوشنبه را گفتم بی فهمو اینجا یک گروپ هم اوماگی بود باوری دارین که همین تابلوی در برامگیش قد پرواز میکنین میرین اکه اوشا خدا میدونه اوشا من هیچ امید دارین باوری هست من در سامالیوت سور نشه باوری نمیکنم راستی گپ ده من اوجا دائمی مسلمانی خودم اوجا انیق اوجا باوریم نیست ده که پریدن مودا رحمت کلان اکا جان اکا که اینجا خب خب دوستای عزیز صحبتی داشتیم بله اکا جان یگان چی گفتن دارین در همین تاجیکستان راستی گپ چند همین دروغ نگن علاجش نیست همین میگه پگا امروز این هم که کده آدمو رو فان کایسان راستی گپ ده رحمت کلان اکا جان خب دوستانی عزیز حاضر با یکی از مسافران خطسیر دوشنبه پیتر صحبت داشتیم که قبل از این چند مدت در شهر قرغان تپه یا امروزه باختر انتظاری پرواز هاشون بودند و انتظاری های آنها در شهر باختر به نتیجه انجام یافت و با آنها گفتند که بعد دوشنبه بیایند و در دوشنبه پرواز از دوشنبه پرواز آنها انجام خواهد شد و آنها به اینجا آمدند و 2 روز دیگر میشد که در دوشنبه منتظر پرواز هستند. خب همین گونه این باغ کناری فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه است. خب
акаҷон шумо хоҳиш суҳбат кардан надорем? раҳмат. салом алейкум акаҷон, рӯзи шумо бахайр. иҷозат ҳаст ки ба шумо суҳбат кунем? ман хабарнигор аз оҷонсии иттилоотии Asia-Plus, номам Абдулло. хоб акаҷон, метавонам як савол кунам ки шумо чанд муддат шуд ки парвозтона интизоре, хатсайртона? имрӯз омдем. Худо хоҳад соати чанд бояд парвоз кунед? шаб соати 3 парвоз. ин кадом ширкат аст? уралский авиалини. ҳамун моҳлате ки дар табло нишон додаи ҳамун моҳлат ҳоли ягон бор тағйир наёфтааст? Не, ҳозир. хоб барои чӣ шумо барвақттар омад? ама дур ашт аз ноҳияи ашт омаден. билета ба чанд сум харидорӣ карден акаҷон? агар махфӣ набоша албатта. чанд? 9000? хоб аз куҷо пул ёфтен? чиро фурӯхтен? шояд чизеро фурӯхтен? чиро фурӯхтен акаҷон? ҷамъ кардем. шумо дар русия чӣ кор мекунед? ба чӣ кор машғулед? кори ҳамун стройка. хоб дар хона чанд та ноновар аст? ба ғайраи шумо ягон кас ҳаст? хоб рафтани шумо ба русия ва ҳамин қимати харидани билет шарт зарур буд? зарур райде. шумо ҳам мусофири ҳамин хатсайр? фаҳмо. хоб шумо ҳам ҳамин хатсайр қатиё парвоз мекунед? хоб шумо агар махфӣ набоша билета ба чанд пул харидем? 9000 аз ноҳияи ашт шумо ҳам. хоб фаҳмо, раҳмати калон. шумо аз куҷо пул ёфтед? барои мо ҷолиб аст ки 9000 сомон пули кам нест ба фикри ман. шумо аз куҷо пул ёфтед акаҷон? не, ростӣ шояд чизеро фурӯхтен, намедонам. қарз гирифтен аз касе? умед дорен ки метавонем умед мекунам. умед дорен ки метавонем қарза пардохт кунем? ҳаракат мекунем, дигар илоҷ неё. акаҷон, номи шумо чи аст агар? Шарофиддин. акаи Шарофиддин. чанда даромаден акаҷон? худо медонад. синни солтон чанда? таваллуди чанд? ман ҳозир худо хоҳад 56. 56 сола. ҳоле ҳам муҳоҷират мерен миена? акун тӯй мекунем, дигар илоҷ нест. хуб чанд сол боз муҳоҷират мерен ми Россия? анчесин. аз кадом сол шурӯъ кард? соли 96 ҳастем. соли 96 аввалин бор парвоз кардед. ба кадом шаҳр? ҳама ҷо рафтам. чӣ кор мекунед дар Русия? ҳам зиёрат, ҳам тиҷорат. тиҷорат? не, ҳам саёҳат дия. саёҳат. ҳам кор мекунам, ҳам мекунам. имсон ама фақат кор. дигар илоҷ нест. ихтисос чӣ кор аст? чӣ кор аз дастон меояд? медработник, корманди соҳаи тиб ҳастем. хоб ихтисостон махсусан кор бо кӯдакон аст? семейни. табиби оилавӣ. хоб кортон дар Русия чӣ хел аст акаҷон? нағзу гражданство набошад. налога шаи дигари шаи. лучше стройка дия. стройка? стройка неаст. фаҳмо. не ки шумо стройка кор намекунед, ман умед стройка кор мекунам. шумо табиби оилавӣ не ки дар Русия стройка кор мекунед? барои чи табиби оилавӣ нео стройка? ойлик намерасад. маош намерасад. вообще. дар Тоҷикистон чӣ кори муносиб наёфтем? дигар ҷо намедиҳам. шумо шарм медоред ё ки аз чизе метарсед? ман нафаҳмидам. дар Тоҷикистон кори мувофиқ пайдо накардем. барои ҳамон хеса Россия рафта ҳамонҷо мерефтам. бале, раҳмат калон акаҷон. бо касе ҳастае ки мехоҳад ҳамроҳи мо суҳбат кунад? мо дар пахши мустақим қарор дорем. дӯсто, бачаҳо, мо дар пахши мустақимем ва суҳбати моро мақомотҳои дахлдор ҳатман мебинанд, гӯш мекунанд ва шояд ки намедонам дархости кадоме аз мо қабул шавад. ҷогаи ки аст акаҷон?
мо шумо чанд рӯз шуд ки ҳамиҷа инака ма рости як рӯз диюм рӯза неки пештар меомадам мерафтам хона кадом хатсайр қати парвоз кардани назир билеттон кадом хатсайр рози ҳами чия чиш мегам нумуш чи баъд ма казан парам баъд як ҳафта шуд якаҷон ками агар намегирсӣ мешӣ не ҳеҷ кор намекунам акаҷон ман худман мегирам қати шумо агар яке бурдан ҳардумо намебаранд ягон ҷо агар даъват кардан ҳардумо иншалло ҳеҷ гап нест мо як расонаи расмием расман фаъолият мекунем ягон фаъолияти пинҳонӣ нест ва суҳбате ки мо шумо кардем дар бораи проблемае ки ҳама медонад шалакай ягон чизи пинҳонкориш нест хуб билета ба чанд сум харидед акаҷон 8-700 хуб ай куҷо барои билета пул овардем пули кам нест ман медонам мошинтон афрӯхтем ба мошин таксӣ мезадем чӣ кор мекунем мошини ҳамин россия рафтам кор кардам харидам бо фурӯхтамаш барои рафтам дар тоҷикистон чӣ кор мекардед ака тӯли ин муддате ки мақсад коронавирус буда кор набуд раҳҳо баста буданд аз кадом ҳисоб дар зиндагитона пеш мебурдем хеле осуса пеш мебурдем фаҳмо раҳмат калон акаҷон зинда бошед худо кунад ки тез парвозҳои шумо барқарор шавад ва шумо битонед парвоз кунед борои загран гап намезанед хуб ҳозир як лаҳза як лаҳза чӣ мушкиле аст барои заграни шумо мушкиле ки мо ҳамин харф кардем загранда 1050 сум неашти мақсад расули кардем мо 1100 1150 сум ғалтида шумо мехоҳед қати ки суҳбат кунед қати шумо вақт охай қати мо ки суҳбат кунем баъд намехоҳем ки шуморо сабт кунем рӯ баъд лузер нишон метиҳам дар интернет дар пахши мустақим ҳозир моро ҳама дидест аст метавонед агар ягон суҳбат ягон муроҷиат дошта бошед марҳамат не мақсад хай ки мо одамои бекор фарзанд дорем мақсад канта мушкила пул ёфтан мақсад 1050 сум доли супоридагиам 28 бояд тайёр шува агар барвақта тайёр мешид мо кантар чӣ буда мақсад ки интизорӣ гуфтем ин ҳамин супоридагиам ҳамин супоридагиам 28 агар то 27 тайёр мешид мо мақсад мо мерафтем кор мекунем бо мақсад фарзандои мо иҷа мақсад як камтар як чӣ мешид беҳбудӣ мешид ин парвозо қат ягон мушкил надорем не ин парвозо хай шумо муваффақият барои гирифтани паспорти хориҷӣ акаҷон раҳмат калон бародар ки мизораҷон дӯстони азиз гузориши мустақими мо буд аз назди фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе аз интизории тӯлонии хатсайрҳои ширкатҳои русӣ ва дар ин бора ки чӣ гуна мусофирон дар интизорӣ зиндагӣ мекунанд қисме аз онҳо тақрибан дар инҷа шабшона рӯз мекунанд ва давоми як ҳафта ва ҳатто бештар мешавад ки парвозҳои онҳо тамдид мешавад ба таъхир меафтад ва ба онҳо ҳатман ваъда дода мешавад ки парвоз мекунанд аммо кадом рӯз ин парвоз анҷом мешавад то ҳол номаълум нест хуб ман ҳам ба сифати як журналист ва як шаҳрванд аз мақомоти дахлдори кишвар хоҳиш мекардам ки лутфан ба ин мушкили мусофирон расидагӣ кунанд ва дар наздиктарин фурсат парвозҳои ба таъхирмондаро барқарор кунанд то ки мардум битонад ки аз ин интизорӣ ва аз ин азияте ки дар назди фурудгоҳ дорад халос шавад ва ба ҷои лозимашон парвоз кунанд. хуб ташаккури зиёд барои ин ки ин пахши мустақима тамошо кардед. Сипос аз тамоми шумо бинандагони Asia-Plus.
خب گزارش مستقیم ما بود از فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه و خبرنگار شما بودم عبدالله.